Malby, spread the word. Hallelujah. Yobe sune wa makaseni kabine wademu. Lomowo eno. Ne obu watuwe ejaka o wala ngene wa ya biomi. So kabu watuyo oyimana wa. Ne obu watuyo lebeno esamoche. Yemuna agenda ro anyo. Wo so fu me wa agenda yi. Lo so fu anyo ne ge omi ole o. Nenga wala chone no mene ayine na wa. Kenene egbeno chone no mene agbo. Se ko wa pleke no makele ke. Ja obu wo shelo betue. Loko di ko imana wa ne o. Se ka su kanta bi o so fo jimi. Go bi tebu yo. Ka obu obelo sa. Wa sorry. Wa no cho Yesu inawosi. O mabo na mi ka o dro mi oje. Muna hu ocho obi mo me. Kono wa wala munyu ba hanji okura. Momo krum mo pe wa he. Wa e koni wa osira keje kya mo pe. Azai ka tu pe nya wa bi. La manse. De Yesu Kristo da zin obi. Manche Yesu inamusi obi krum hiji. Amen. Yo. Muna no iba osofu me wa he. Emi hu inge. Sebro mina shiemio ebiene iweji blapa le eche mune agenda aji blapa le eche ka osofo jio no ge anukare to ninu me ayine na wa ole ne oge la kwa to ninu me ne agbu ole se susuma meleo akene tabino ko feno ko ne ele anukwali yo se eba hinsi ne otolani ne eyo ba cha enyomi eji yo ko gemlo ngeli do ga anukwali tun awon eli leja ni amene mawubri ahube kakaka ne ana lote obamija de nuga la paye hele o eba na ka asafo mi ne ga do gbe wala na esanamaje gege jeko nene elimi ekuo ehisi ga Japan ne magbo na mapunwe ne mrobi na amro na ji ka oje ko ya safoko ka ya safoko mi o ga mumumi adwomabo ipope secretary mafoke ya First Thessalonica 5:21 lo amam no bona madu okeo oje ko ya safoko mi ka ya safoko mi o oge mumumi adwomabo se mawbi o na yala no leka ne na che mumumi adwomanji Yesu Kristo ngeka yo ne wagemu alo Yesu ngeka nyumu ne wageba ne abunsaw ngeka nyumu ne wageba alo yo ne wagemu lo ka le Kristo no pala pio abunsan ni hiyo do ngamumi adwomabo ne ko oge Yesu ba no abunsan ba e ga choka opre yo ne eya ahie na iba ahie no achele ke mumumi adwoma kabine le nya adwoma ji oge yo ojo yo se ya sompla oga muno ojo no se ya sompla achele hilo nya adwoma ne mumumi adwoma ji oge Yesu ja ne lolo woni ne Yesu esume na bunsam esumu oge lo mepe ona cheke oge mauja so mumumi adwoma bo
Se no ko fe no ko ne ga sole bia ne e pa anokwale si ne je asafo bi ka ya asafo ko bi yo adwom ejoka mole obeka tululu no hisiga mi keke wa be ya maya pelo na mu eli ayana wa mu eli pe hisiga lo kenu ko je asafo ko ka asafo ko bi yo wa inde ke ega mu mi adwoma bo chawo mi adwoma bo mi ki wa bible bi ka kenu ko je asafo ko ka asafo ko bi yo ne esa aro ese Thessalonica 5:21 ekebini Thessalonica 5 verse number 21 bini de wo eke ye kanu tu ano ye ni kanu tu ano ni ye no ne hiyo ye pete ele wa se no tu ano ne ji aya mi le no tu ane eji ya mi le be yibi ni no ye ni ekeji wa ekeji lo king apostolic bi ni na ka apostolic ya tu ya do kwale bi yo ibe ye he ka o di me ya tega di me na ka tu ya do kwale yo ibe ye he ka o Pentecost ya kinga Pentecost le ka atu ya do kwale yo ibe he ka o Presby ya hallelujah ga go mo mi adoma bo 1 John chapter 4 verse 1 lo enyi mi nyumu inga ba do kwale tuwe lo enyi ma ebi yo na le ngo de ke o si aboni ya ngba do ka ba wo lo he asafo pinyi pa ni yin pa kanu kwale imi pa ya tabene manna wala bene gaji lore ibe si kai ne mba yu ne longa mu eli ainga wana hu eli aga bo hu eli eyi siga don ne ya go hu eli lo yesu ko nyi ka no bene nyeye ne hiyo nye bete no ne hiyo nye kaje lo ki ka ni na ka no hiyo mai siga de yo asaramaji hallelujah amen felso bible kameni eyi no ma yo ke anukale mu ke la kamu e charo ke ye ni me ne su ye ko no tu ano ko ne ka ne di o ke ina ma mu yo nyeye wo so fo mo ehiye lo ate mo mema okoye no ko fe no ko ne ngede ko so fo ji le o se mo mu ngami o okoye no ko fe no ko keke oye ya se mo unye ka no tu ano ne nyeye ka mu yo ne mumione eyo di oma wolo se nyika no twa ni ye lo ka oka no nyaka no hiore o ma yele yo esa roje ka oka lo mo member o ni tumi yesu ka wo de jimi no oka ka oka o magbo ka oka o magbo o so fo me leo wa eba hiye no wa nyama he ne hane wa eba hiyore e jabe wala no aga ha wa hi lo mu ne sia mi no ita sia mi oke black ale che e ko so fo hiaye na nge mema be gbe ya wo la ne mema be li ata singa don ali lo kolokolo bi ayi singa keke hallelujah ke be ma ji o ake e mu mi adoma bo lo le na de eja mi ko bo mu mi adoma eji o kai singa so le bi na nge lo ya pe ga safo bi lo so fo cho ya do pa le hu e nge ni ma go pa hallelujah bible ke o ka no fe no ye ni hi o pete ni hi o yo ekaji bere gaji lo mini choka ko je ko gasa fokomi no ya sa fokomi o ga joma bo lo wala e mbode no ga bo eno eneka wange akosomo ne wange nyawe pege klachi no wasawe lo wa bilu wa je ke ho da ba ya eno ehene ko wange to bedu ani wo hu peyo wa chaki ono wa jua oblayo bere gaji lo oyo eni no pete adukwale no yini na wa so for meleo e agbe no mepue o so for enyi kakege wala tun ne kakege gbe no tun tene se no nyere hallelujah igba be no mafoka wori na ya mi mafoka wori na ya mi no wa ya adukwale ne gba Luke chapter 11 verse 52 Luke 11:52 mo memba ne mo ga sole be ya no li kan o so fo no nyi o nyi esi o e agbe mo logbo se o li no nyi se me o wala hi ni inge choro ne o pa o so fo mesi ne ona e mi ingami be ne gaji no ne se ni gala no yin na wa ibo bromme no ma ba je ba ya mi kai si ga mo jami omi ibo bromme no ma da wa ya ka ba mo jami omi se kwa sorry to mami apega pingere ju ko dio
akatwi mi na gya ma woge na Yesu ke o no ne eyi twi mi to lo ne nyadi o ne lo ne yi o twi mi lo le je ko ne lo kam ne do o to ka po agboyi ne ma wo yi bo be ne e ke ham wo de ham ma wo prekwasia yi bo be ne ham wo emuohe lo bo ya pe pa ka choma wo eji otwi eji na ko chonya eji otwi lo mi ni ma to ka mi de ko ga ma wo ja mo otwi be mi no ya ji ko wo otwi wa ya so for ma je ba ha e ke mi Luke 11 verse number 52 nye mla choli nye osofo mi ni ga mla choli musu tiroyi abia ni musu ne nanyi sanfe ne prio sinya ne ya ni lewio sanfie ne bri sinya ne ya ni lewio osisiji anukwale chumi ne wono ke ayo ma cha ye miomio nye mo keto osofo wo keto nye ni cha be nye le jon osofo ni cha le kanyo ne ga jono ebe yo enye ma ya ne ni ne la kan ama le jon nye chi o meblo ne member be na he to kama ya yowe ne lo ina ga bija ni ma wo appeal welfare lo ale convince na ga ya moto ka bokwe na ga mosofo ni ha anga lati beli wo ho anga fufusi ho ka kumwa peli ja save no ga ye ni ga ngo ha wo ho o ti me bro na ko ya ibabe ka be na ko ma sori ju mi o sofo ya dia bu o nya ni de ke sori mi ko ba o ne ko ye ati le blo o sofo ko be no ya sori ni ma do ke ko ba se akezio sanfie ne bri sinya ne ya ni le wi obi o sofo ko ketu na nche na be ni ma ya ne ni la kama ya ho ati me blo mi ni ju anu kwale tumi ne ma wono ka yo ma che ni omi o sofo me ala no ne le kan ala no lo le be yo ni ma ya ne mo ne mo ga force ko ma yo no ni o sofo si o e lucky mo do ko ya yo mi e ga me ba mi ne no ni o sofo se be yo ya no wo ha wo mi ne no ni o sofo se ne o be yo ya no o nyesio Matthew 23 verse 50 lo ina mo chodo le kan o sofo ya gbe me ba ka wala mi o ne ngo no o e po ke ga so le mi o ya ne ngo no o peyi kola yo ko me kola blue red black okay asore jumi e ngo no gbo yiyo no agbo yiyo nya po wo ko se no fie kansa matu no ka esi ga sore jumi e ngo no amahumba se bo bi hepa no o super group kenwe ne awosese na apono ne be bia yi ka so le nya bo no ga fia bia yi ga so le jumi do so fo ga ye o to fo mebro ne yo wo troza ke ga so le jumba no ko dio eke ma wo ti we troza nya e ka wa ga yo troza no ga ni mo troza le mi ne wa be ni mo brezia no wa yo brezia bo no wa ga ni mo troza no wa ga yo we troza le mi ne wa be ni mo brezia no wa yo le we brezia hallelujah bible kemini Matthew 3 verse number 15 mine de o nye mla choli o me ya Pharisee bi ke osofo o me musu tiroyi abiede osato chem tuoyi nye kuawo nye akuawo ko da siga wo no o ye njo bi kura ne bi ji wo ne ma wo ga bi tu o bro osofo me aya convince aya do ale aya ma gbe no hia bi na da platform no so le jo me hu e da platform no ko le ayo pe no ko fe no ko lo je ko wo re ya nye kuawo ne nye apa azugan ano kan nye mana no ko pene chake pe yuda no lo nye apa sike nye adi do me klachi ye ji damae togo kutonu kanyi mana susumako ne chake ne ba premu munjuda no lo ya kenye na no ko kaja kenye na no ko ne chake ba pe Kristo fonu nye piole no ne sa abusam jemila me ya misi enyo ne bla mo mpe nyeri chamepo ni ma wono ka wa busan la enyo na blamu e ka mo ncho le ka obe yo yima ya ne mba ne nge la ka ma yo ne e ba hu no awuwe ne ge ji obi ne ge ngomi ye ne ma ya busan la mi kakiyo o ya no awuwe ne o ba tuni ko ne e na mo double hallelujah amen o me ne ba tuni ne e na mo mi double mo e ka no ba pu me ba o ka jamawo na no kwale be ne ma gbo ne ma ala ka ga je mo le ye e mo mi yo chese no ngeri se e ba jamawo mo le ye na wa
eba jama mo ne yani asela wa ka mi no ida 23:13 lo inga manu kwa etwe ni mo memba o hello esi no le kaka ko so mo philosophy na nyese ko ke ko ya yowe Jọ́sọ̀ fún ẹsẹ̀ náà ọ̀sọ́fún náà yìí ẹsẹ̀ káàkiri ayọ̀ wẹ̀. Ṣé wàá ọ̀sọ́fún yìí ní tuwa nùkwálẹ̀ ní mi ní sẹ́nu yìí ẹsẹ̀ náà yìí nínú wa. Yìí ní kẹ́ mẹ́kàpù sí pé kúrò alẹ́ yọ̀ wíyà. Yìí ní gbọ̀ yìí pu ànùkúlá ní méjì mà yìí bu ọ̀ ní àtúrà gẹ̀ ní àpè yìí pu ànùkúlá mà yà bù nsá làámi. Èyí ẹ̀kẹ́ jáde mi bàbá wú èyí ẹ̀kẹ́ sọ̀tún bàbá wú lọ́sọ́fún mẹ́kẹ́ yẹ. Yòó máa wọ̀ ní kùtì ní ẹgbàáyé ní ẹgbẹ́lẹ̀ gbà pọ̀ọ̀sì. Yòó máa wọ̀ sílẹ̀tì ní ẹgbàáyé. Yòó máa wọ̀ síkẹ́tì ní ẹgbàáyé. Èmi máa wọ̀ tàádé pìtì ní ẹ̀làngọ̀nyẹ̀fẹ́ pọ̀ọ̀sì. Èwọ̀ tàádé kú ní pìtì ní ẹ̀gá owó ènìyàn nù ìyàsíkà pọ̀ọ̀sì ká gbogbo sì dùà. Èkè ẹ̀ sẹ́yìn sọ̀rọ̀ jù. Nínú òkè lẹ́wọ̀ èèyàn máa wọ̀ jáde ètùlù. Mini de wo. Matthew 23 verse number 13. Mini de. Nyemla toli. Ge Pharisee. Ge Pharisee bi. Musu toli. Musu ni nani. Osato chem. Juoi. Nyenga yo mache mi onyangu woni. O na yo mache mi onini ma ya ka bieke. Anani ke woni. Se nyeni chamele nyesemi. O no osofo be yo ya. Ebe ya lo. Ni na wele la ka ama semi ohun nyembe hallelujah lo mi ba nga fasu ka ba yo wi si mi ma go be ka ya ke kinga eno hie no onu no ka se ni nga no yin na wa obe pe kinga eno hie hamu no nu no ka se ni nga no yin na wa obe pe osofo be enu ma ayo we osofo be enu ma ayo we ni ngo igbo o ngo epo o nga sikatu ni wo obua mu iwu okọ ko police ye niko me po ayetutu kayi sika sọ̀rọ̀ tu ewo no piti epete nya yo wo trouser kayi sika sọ̀rọ̀ tu le osofo mo do brezi age kayi wo trouser mo sofo do brezi age ona lo so ba chaye mi so ba wo nya na ya Hosea 4:4 Hosea 4:4 lo sofo yitu anu kwale o kama obi mu menanu na yin na wa mi ni ko gbe so mi ka poe o laba no pe mi ga ko le tu hamodo o ka tuni o ni oyine ina wa mi o ka tuni no yine ina wa mi be ne ga jino re e ke mini Hosea 4 verse number 4 e no ma me ke ya me ka osofo me na lo osofo mi ke na ni Yawe ke o lokoko pia ma ke ma le ton lokoko pia si suma me ka si suma me le pe o ne lokoko ka ahe mi hulo ne lokoko ke me ma me hulo ye osofo me hunle ikenye na ma o ke ka osofo ni na me ne le ke na lo sofo e be juwo ni ya ka academy azejebe ni tu ya lokwale na buanu me ne gbegbe ka so le tu ni ko me buanya aga sanwi maami niko masanwete niko mega yowe kati zuba se yami na ngapeke so ya aga dwoma bo ngaso le tuma jakena ngapapue jakena ngatue jakena kasibitu amunyu jakena adeni yoya ngaso le tumi na ngaso le nyoya na ga edaya kapie atwi yito keno ya mi lo sofo me pakake ayayowe se no na asu ye be yo we masu bible kemini Hosea 4 verse number 4 ete yawe ke mau kesio lokoko pia ma ke ma le ton asafo bi o mo wa ko ha o me ka me na we ya mi o keba le lokoko ka ma e mi mulo ne mmema ma he mi ka mi hu e ba hiye ye osofo mo hu le ikenye na mau ko sofo me ne lo me ne ma he mi asanaka sofo juwo ni kwa siai ni tu ya no kwale ahumba bi kana mini ga no kwale tuwe lo black kwale eche ko ga no kwale tuwe no wonje ba kwa ko siga safo safo ga nyere ba kwa nya o ebe ko ga safo ni na so na pe no kase inga mente se pe akatuwe ni me ba ni che ma de gasi o wa so re tuwe so fo ga wo chon se wo de wa ga pe bi ni no wa ga tuwe ni kwa sia ko so fo wo chon no ka tuwe ni ka ga ni ka o ko so fo no ne wo chon no ka tuwe ni se ko so fo jo no li adokwale no le kam ne masaro nye no ne ye ne na amano mi na no en chon ne ka be ni tuwe no ga no chon na ka tuwe ni
ne mo yin sigare ju ne mo sofo ma gbo ne ma gbo Bible ke mi e chano ke nyama tia si nyoka pia no sofo e ma tia si nyoka pia e na ye ba go sofo ma peti ole ye ka gba lo me tuo ma tia si wa ke gbali ajuama yi ya ka ni ko ya gbalo mo ka chamo je boss ni le bro agboto ge ha ko ya gbalo mo ka chamo je boss ni le bro agboto ge ha mo ya gbalo no ke ma unu moju no anu mo ko yo no ge du na no ge yan efie o be ti pa ke ajuama tutu Bible ke mi e chano ke nyama tia si nyoka pia ye ka gba lo me tuo ma tia si wa ke gbalo me ko ma no si lo de gbalo me ko duo yi eno ejio ko ya ne na ma no gi onye no wo pe ohun wore su memwo ya nyine e agboto ekpakaba ni ma ga mo akonkyere kwasi akwa anyina hu agboto ekpaka wo agboto beba no agboto la eni pa hia ne ga akonkyere pe hanwo ohun agboto beba ga yi duo yi o sofo ma ndo kese onye no wo pe lo kanu teseke enyi kanu teseke hunwo yi koko ye ko sofo le che wo no yo ke eyenmu sofo ya no ko yo ne edwale enyo posi ne geduwa yi wo enyo adwoma yi ba do ke mi ne makpata nye Israel ohemi ne nye makpata ye ma eni makpata ma me makpata o e ja kan alino adaka alini lo ka mo le ni ko sofo ke kwasi aje yo ese lo ni esi so no lini o nye se kam me no wa na go ba do ke mi nye osofu ome nye kwa nili osofu ome kwa nili o nili o ni ke Bible obi ni nili na ke chon adesa osofu ome chowe akeko ke chon asafo magbe to ke chon asafo magbe chabige ni wa asafo mlage o asafo mlage penga Bible mlage pigai osofu ome kwa nili o ni ke Bible obi ni ma no wala osofu ome kwa olokade we no ngode kama o osofu ome kwa nili ya lọ́yọ̀ imi wo ma kwa ni ma kwa wo osofu obe minede aga na enye eje ye mla me anu eji aga ni eje mla no ka esere yo boy esere yo wo no piti esere yo ma embassy esere yo pure makeup esere yo boy esere yo adwama so le tu mi no ne apoyu ge ni mi ode ne osofo jo gba no so le tu mi no wo ne ma no nyimi oyo ne ma mu ne ka mu jima nyimi oyo no mu so le tu mi no so ko jo je mo ba yo ma je ba ne ma je ba de ama mu le so le mi no ne ma osofo ma jo ba he ni ko ni le Bible de wo get 1 Corinthians chapter 17 kan ka wo je ba esi jare ko ba are ya ne kan mo ya da osofo iwo ne je ba ne agba ni mo pon no ke gba jo ga sa fo mi no ne ko yo ehun ore ke yin si ole yi he Bible ke mi aja ne nye je ye mla me anu eji aga ni je ma mla ma no eji yo imi wo ye ma je nye bi ni mo me anu mo ye ma je nye bi ni mo e anu wo sofo bi mo apra jo ma ya ka ni bi yo ne e ke mi ni si abone nye osofu ome nye ye yo si abone yo so wo nye ye bon ne ke wa school ke wa school bi ete ke ba keke ewo tade coat keke o white wo sisi alo black keke wo no ke mo kweke kopate futa eke koropi e dance ke go so for you si abone wo so for ye here ni chamo mo ne wo la ke so for you ya si abone nye osofu ome nye ye yo si abone nye ga ya baba u be ga misie o be na si abone mi osofu mo ye here yo na ya mo nge professor tu mi one si abone wa ye here yo ni am nge professor tu mi one lo ingo de ke so ni no nge ya yo age no osofu be mo blo ne ka o facility o ba he no o mo e posi o se posi o be posi adeje you si abone osofu mo blo no bioyi no warara sika ya so letu no boyi ni apasi mo person no boyi no boale chokun no fi no duku no ke ya so letu si abone osofu mo he nike yo leo e boje me munyam lo ego ha eyino ne yo fi me duku no yo ibo agu kege ya so le ya no he osofu gbebo ha bu nsam
si abono so for my nge agbege de ya pray logo ga so ya fu edu ko bi aze cheji ne ko kan 1 Corinthians chapter 11 verse 4 eke you only ha yi no ko kan verse 10 no eke you only ha yi no because of your born for you because of an angel no ho yi no okobo yi no ha le born for tele ba so ni tumene kwasi born for the abatoji mamu ata born for lo azeli tumi ngelo ya ga so ni tumi le yo so for ni ga sa for point ore Zephaniah 3:4 lo so ko nge kwasi ate nege suma me gbe ni suma me li lo suma oyagbo koliko oyagbo o so for me geje gbe poe lo le no ngeno ya ga sa for juga asafo no bia pwemige se nini ngeno ya di hero nya life oni answer me ya na oboka ipo watwa ko ga sore me ya no tade sienyo ke ya sore mi ogba sienyo tade me ka ke ya sore sienyo amagbo ebu ko ya sore twomyo no na ne agomu na go ye ne ka ni ne frame ba yo awo mi tuwe mini ege tade ka kero no pasa loro ina ge mano pe ngone tade ka kito na no pasa do ge mano pe ange mano pe ngone loke asafo me o choke ba e ma bi oge animi yo oge mene ne ba o nya ke lo alo nyene yu chona kwa shele bi ko ko nya ke yo gere choka oge tade ka ke wo ke ba cho ne jo ge tade ka ke wo ke ba cho ne no nyimi obe tade okugo yesu de ke kero wo ngeyo tade ni e ke nyimi ne ba tade o yo daka ne mo ka ke po watu aga soro ju o je no ho nyimi o se ke o ya soro ju ro yo tade ke mi ne ke ba mo ne no ne wo ba e o ke ba o ma ye se ku mo le ma gbe egwe ne je ma soro mi o nge ne soro yo play life soro mi lo so fo ye nya na ka ke no me ayo we be mi ne no me o jebe kare ni mu me ke yare ya se wi se ja yo we ni ya Bible kemini. Zephaniah 3 verse number 4. Mini de wo. Balio me. Bia kekele chemi. Bone balio me ko sofo mu. Bia kekele me no. Chemi. Lo na bio. Bia kekele cheka me no sofo die. Bia kekele cheka me no balo die. Esu balo ne mu ne ma chamo de ke chamo. E ma nu ne ma le be no ge ha. Balo ne mu ne no ne ma no ko yo ke o tumi. Ne ma ne ke akwankyere ebio yo ne ji agboto ege ne koto ensi ne lo so we ma je se ne ma je se ma yo gbe mi ye ne ge de ka akwankyere make bofo make e ye no bre bofo ge be ye no bre lo ke ba lo ge no cha ne ge no bre mi ye e be wo ko ge no de no so for in play ka nimri na tu ya no kwale lo bla pale che ko so wa no kwale che jibu o ye jesere lo ke o so for ya ka no ko jibu no buanya ye yo de dege eni nemwe ne ma bo halo e ma we kintes blue red eni ne mwa ya kintes blue red e ke asore tu anga so tu mi o so for na e me ma ni nyama bo ro kebe e me ba yo ne wo trouser ne so na ke posi ka lo le gbo ne ke asore bo gba e ka nyama so for ke no ke me ma do ma abla ke so le jikake ere ga yo me le ma ube se sọ̀rọ̀ tu bẹ́ẹ̀ mọ́ wẹ̀ lónìí wáyé kọ́ sí àjẹmí sọ̀rọ̀ tu pọ̀ lẹ́ píọ̀ lẹ́ o àjùmọ̀ tàdé àjùmọ̀ yẹ dira mi ní ẹ̀kyẹ́ nù kẹ́kọ̀ọ́ sí ní ẹ̀ máa ń já mi mi ní èyí lè dùn mọ́ bẹ́ẹ̀ ló kẹ́mi ni. Gbali ọmọ. Bí kẹ̀kẹ́lẹ̀ kyẹ́ mi. Bí ekú kẹ̀kẹ́lẹ̀ kyẹ́ mi. Lápàkyẹ́ mi sóhun. Lápàkyẹ́ mi sóhun. Osofo mi plan mla mi ahemi ke bosi bone madam. Osofo le plan mla ke busi bene madam. E go so osofo ke si o. Trouser wa ga yono. Ke fra po ba je right o. Yono. Na ke fra po ya je left o nyumo no. So osofo e be to ne malika. Ne ma wo e bo lefti, ne bo righti, e bo mu cheme, ne e bo mini no joya cheme. Lo ke fra po ya je right o, mu nya che Monyete trouser. Ne ke fra po ya je left o monyete trouser. O so fo ni edo. Se ke fra po na je right o yodo. Ke yo ya o trouser ke wo. Ko ya zise ko ble ma zise ke. Ma gbo to e no e. No ma bo ya ura.
Gosto que fosse que somebody. Oh boy, no so que pota can fe. No is ga so le tumi. Ko ya ba abanangi. Lo to fo ni ko to no kala me ma me. Ni ye be me ka poe. Le gbere yesu mo ba. Mo be ba na ka otu ya kani. Ojo so fo gbo fulasi no tu ya kani. Ekemeni. Le abrio ni ne ga konkro. Ne ni ne ga konkro ko bi no apoe bi. Hallelujah. Ne ni ne ga konkro o so fo be bi no apoe. Malaki 2:5. O so fo be poe le o apoe ni ni ya no kwale o. Mune no he dabie ya e boy ga so le tu. Ko ya Proverbs chapter 7 verse 10. Abai ba go be ba you ma. Ba do do kasi o. Yo ko gele do e dai ka juoma na ngani mula. No etwimi na nange aro e dabi. Lo adjuoma tadi yo. Ko to na so le e ga so le tu mi. Jagba yo wo no na enyo kemposi. Nyo hipu no yo ya. Akwale na ya ka sheni. Ige ke pa nyo e. Nyo ge la pom prom ka te muda. Kwa so le onyo ge la pom prom ka te muda kiko. O so fo e mai ne ge so yo. No nyo ge la pom kiko. Ko so fo ya te mati yo. E be de ke na okuo. No asori tu no onyo ge la pom. No so fo ya te mati yo ne ke na okuo chapter 2 verse 3 o. Agaga ba ro. Bible ye ba bre kemini. Malaki 2 verse number 5. E kemini. Iwo mesike ma me wan. Mauke wo so fo mesike ma wo wala. Ke to mi jobi. Ni wa na to mi jobi. Le ipeja ko le abu. Ne mi ma wi peja ko so fo me na bu. Ni de. Jama abio mi o. Be ko ne bi o. Abu mi. O so fo me to anu kwale. Le ayo mi gbe. Ni ayo ma u gbe yi. Acho no le ji anu kwale o. Be ko mi o so fo me to anu kwale ha. Asafo. Se pino ne de. Se ta pino ne hallelujah. Amen. Be na bo so ma ki o ba yin sine ye Pentecost wo. Pentecost wo be ni alulu ro jana alulu. Where can apostle so never sa fokeba John Wesley no Methodist keba be ne bia alulu lo jene lulu lo ne bre wo so ne keba be ko biyo atu anu kwale na wasa fokeba siga bu kwale bo na bo sa fopun mini ma ba ka mu ne ko aso ne tumyo yo ma o to da ni mu o to da me ne ji mu ne me ne ji yo Bible kemini akami si samiya blema so fomo akama o insensa si asamiya pika me ni chama apioro ne dakeke chabi ka me pe o so we be na apioro ne dakeke se ahane ni baba wu pa ya mi pe se ahane ni baba wu pa ya pe hallelujah mo bi o na e preach hane ni fu pa je ba ya babi mo bi o na e preach hane ni fu pa je ba ya babi se ni pe ga preach o we daga so ju da na ga ya mi pe o ma boy ke ba so ju ni ge o ma wa no critique ba o ma wa no ni emiemu no sto pe ni ba ti ke ma si ka ma sa ki so nya ni ma na o ma pe yi ke ba ni ma na o ma boy ni ma na o ma boy yi ni ma na let Romans chapter 9 verse 20 o je ni ma bi o ke no ma de sa me ne ji o ni o ma de ke ni ma o de o yi o de ni me ni ma o bo wo no ma de ke yan Jeremiah 13:23 be nigga so tiger popo we ni ma dogun ko go e po tiger le ni pe Jeremiah komo 4:7 e ke go go e po o mo baba yu no mo baba fe tun kakutu sisi le ibo de ko yo no po yo e so be no mo baba yu no be ka mu ki ngba bi ni ye kwado ni ga ye ko ba so Jeremiah so fo e ga sheri no ngba e yu bi tun o ma ne ye ma je Bible wo no ne ki ade ga malaki yo Madeke holos nke be Bible gobe kamera ba on so le biago on ko Jesus right holos no me you can do mbabi ki no mbabi yo ibe fetie ni ju ko zamba yo tie so de ke ba so le ju e won ko tini ba blabi o ma na zamba ma o to bota isi ko li pemi no jege inande no ke pe Bible no ki ko e ma bu mba no ka ye Genesis ka bu siga riboresi ne so le tu na o be tais o e ma bu tais yo ne garazi ke ko ro so la ke so le tu Yesu baba e kemini e chano ke esaka o so fo me na atoma ni esaka so fo me na atoma ni ka be ni ga tono ne ale ma anu kwale ne le ma nga no kwale bi
Esakama ne ya angone ayakase Yesu ominyani. Esakama ne ya sofo na akase ma ominyani. Ejaka ebi yawe tawi acho. Ejaka ebi ma utawi acho. Ye toli ji osofo omo. Ebi to osofo omo ni. Senyo osofo yi. Senyo osofo yi. Amno no. Piono. Ye bagaje bro ne dra. Bro ne dra sofo ke bagaje no. Lo jebaya mi ke so le tuomi o. O mana Kristo fo no yo pare de so le ke ba. Ke ka woni kan. Ke ka wo trouser. Ke efo nya fufu ka te muda. Ne ke nyima mi. Ne ye shake bo ba. Kamere ache ga go ke agbo ba hacho. Ha! Adwoma be po. Adwoma ewu asafo busi boom. Bible ke mi. Ye ni chomi o me ane ni fu ana de pata. Osofo ma ni chomi ane mi no. Ni fu ana de pe mi no. E pata. So mi oni ga Yesu o. So mi ni ke Yesu ka je to no kwali o. Ye yi no. Osofo be yi no ayro le hame. Lo osofo nyewe pula. Osofo nyewe zuba. Elite bele agawa ya mene no so ma de kelele enu jominu ja 140 ne enu ja 140 ne enu a 40 ko bi na gepe ja jominu na gepe o so fo ma de kelele o eyi wo mi lo ja kunwa peli de 7 na ga fufu si he to tatom ne ga ye o so fo ma de kelele e be lo le ni e ko ni si be yi emayi lori ne eko disi ge kege lori obi ke gesi o bache yo ke place ke lori obi ko black ke $1 million we he ni yo ba we ge nyi kara ne ke so le tuya o so we ona de wa ayo le ha mo ke mu ese Javi 8 lu de video bi you can fi 30 imagine ko ge e be ke ne ko so mo ya so le tupio e ma le aeroplane. So it when I tell say the aeroplane. Bible kemini. Edo ejio. Emi umana Israel ma bi o ma yon. Umana sa ma bebi no amakwani. No mo so ne otori amukwali o. Mo me ma be yajika ako ku asafo lo jo so fo yi. Lo la ile ga amukwali tuge. Se akene mo ato asafo mi yele yo. Mo de kasikatu wo. Moji youth leader. Moji gita fi awogele jo edio onye no gbegbu ose ne gita ge ngo ho sika no ge to yo e ge ngo no nye no gbegbu ose ma gbo pa e ga ha bro na ere Bible ke bi edo edio emi uma ne Israel bi o ma yon e uma ne sa ko ye ma kwa ni e ja ka anye pe o Yesu nya ani ke je pa ma usu nya ni mla hu ni aya bi la ye ye ka to ni ye ni amba ka to lo ke no ko ha sika wa ye ga so ri mu ka pe ya ga be de no ne asika wa yo so reju ya no nyimi oyibo de ku ge de ne ngu abede so ko li pebi no nye afole siam yo ko ge afole sa so reju na ke we fe owi apilo pebi yo ko li pebi no ju e ma de ko ju e ma bero nyuma na ko tesi papa na makasi e kasi se ne sika ge de ne yo go so fo mi asefo mi ne le egbe ku wo ni so free a house of the NGO ka pere ya ka madelo abebe wo ka ba yan be 2 Timothy 3:5 no be ya 7 oya lo so ko me tu ya no kwale se sika no pa na gala eno NGO ka memba no ko ki sika un akaje be ni man kemba no ko ki sika un akaje be ni man sukumi ne asuku ka ya sikawu osabu ke je be mangi luna ko ka di bi ke hame na ya mangi ka ga lo so ba o ka di go le ba gbe o le grace ga wo pe bata Peter ga wo pe wani o le na pe sikape na ya gbe baba de sikape na ya gbe baba de o le lo no be sikawu by force we ga ni ma eno jo kayo agwa joma na usual ne gbe ye saka ne agwa pamu eje bi na ke ba mo so foro aye o me mo post wo zagbe ma agwa joma ne usual ne gbe ye saka te muda ka ha te sidi o e ma je 5 cedi e ma go bi da ma mo so fo you me mo post wo e sui 12 years ke ko so fo ga ke apensi
ase afɔle ha gbɛ abɛ si tɔ bi eyi si yɛ nya ɛgale kɛse kiri ju a ooo mu yɛ to gidi abana yi báwo kẹ́ mi ni. 2 Timothy 3:5. yẹn kọ. Nínú jẹ́ àìmọ́ jálì. Nínú jẹ́ àìmọ́ jálì. Ṣé ànùkwálẹ̀ mi o. Ṣé ànùkwálẹ̀ mi o. Àbúyé èmi wà mí o. Èmi wà mí o lẹ́ àbúyé o. Nìbìlìkà kíkan náà. Nìbìlìkà kíkan náà. Ìwọ ìkẹ́jẹ́ àì. Òun àgọ́ yẹn sàfọ́ mi lẹ́jọ́. Àgọ́ yẹn sàfọ́ mi lẹ́jọ́. Ìwọ ìkẹ́jẹ́ àì yá. Nìbìlìkà kíkan náà. Nìbìlìkà kíkan náà. Ìwọ ìkẹ́jẹ́ àì. Ìwọ ìkẹ́jẹ́ jẹ́ ma sàfọ́ mi. Nimri no me ati ni ko me ya ni awebi. Osofo no me paasi ke ni ya awebi. Na aya pon yi dwe mi fe pleje me ayi. Ni yi na li no ko ni me plege so le juwe agu agaka aga so le to ka siso achieseke ya achieseke ba agbo eli eske so le to dun so le me ga mu eli pesire aya to je ma yi no me na juwe ni oni ga we yami. Ya etano ke yino me ayaya me plo tro mi ame ni jabenga akono ni sloto inenge me blayo ai oya you nga akono ni asenye e moje no ni ka ke blai e wo mu yen e kwami e boyo ne mo sheni ke hoyo e boyo ne mo mu ke blai yo ya e prasi nga kwasemi e pete nya e wo kitasi e koni si gai e tunye ni ka ke to kaketo ne na kufa do eke ma ko si dream e be titewu tu e kaketo mama pole ti mama mai ma to e mama ka bo be kufa do ona tu na kufa do be ma to yo ma o ne anya koloni yanse na kinya ma wo bia no so be ga ide pu na li kodio akeko be sa foku ka sa foku mi bo adoma oh ni ba do kemeli etano ke Daniel yina me bo awore kan amaka se ni se anukwari ole abele egbebule o me so le je anima anukwari lo bele egbebule je ma gbo kekeke lo so ko je ngbe nebere ni to anukwari gbali ni jo ni yi pongade ni jo yi agboto pongade o ma je no yo kese o nwo ni wo pe lo ya o nwo agboto kaba la ke be akonche yan o ma wo nwo agboto ke ma so fo ni ma ka pia akonche ko ma wo si lo nwo ko ke wo ga ni mo pe mani ko ti ese gege lu ke kola ko to nwo se ga ni mo kola ni mo ya pia akonche ya kata eyo brezi ya ka so fo na ga pia akonche ha lori ruwa ba breast cancer to asiate mi no ya no so fo ga jo be ni mi kadio akeko dia safo ko bi o bo adoma ma woni na nyembo every day juminya nyemba no nebri ni nyene anukwale ka wa nyembe be na obi o so fo tu anukwale no ko na anukwale o nyi suro yin na wa amen yesu ina wosi o do be ni tuni oni e be wala ha tebuli na me so wala anayesi na me so gbe no agbode ni bi mo ba okojomi ina mosi o do mi yi amen. Your telephone number is 024 65 72 87 last number 2 Maubiona Anyam. Kogalane of your preaching on me. Wo your WhatsApp number, no ami high, no preaching no fear, no casting. Course will look him at Jamaro in the hour. So you did the root of Jesus. Yesu sisi popo asafu watu anu kwale ngero yin na wa do ba wa jama odo yin na wa 0245 44 1040 je WhatsApp number ni ko ami hayo ma wo preach no butu ko wala na mi face to face no only me ya YouTube ma evangelist ma obi yoda o ma na e preach ngere do neka oye ogba ni pan ne ma wole jo no oyi ni na wa ne ko jomi ni bi o ayo susu mai wana sina ma o mu ni jino ne ne ga tuyo enu bye bye.